Ya subía para na level del Regional Office el asunto de la escapada del 1 Abu Sayyaf, kanya puede arresta el PNP na Cali Camins del Junio 2 este lang año. Asigun ko del Regional Director del Police Regional Office 9, Chief Superintendent Billy Beltran. Konsentrao aura el Zamboanga City Police Office para recubri con Alnur Yusuf alias Abu Arab, kaya tiene kaso de murder. Iimplikaw na talipaw sulong massacre del año 2014. Yung police involved po dun is facing sanctions right now and under investigation. Security po yung malaking concern sa amin at isa po i-improve ito ngayon. But let me just say na after na nakatakasan sila that night also, may nahuli naman silang another. Pero amidyante deste, el pasa el dos mga police escorts kenta agara kun Arab na una investigasyon para pone aklaramiento kung di ilan neglihensya. Asigun pa konele, na protocol palang daan na agarada del high profile suspect, yaman kamaliya sila. Como cosa y habla del mas temprano el official encargado del mando polisya lokal, Police Superintendent Luisito Magnaye. Yung dalawa po, and I think yung kanilang immediate supervisors ay under investigation. Okay. Para po malaman natin what really happened and hindi po kami nang patawang kagad sila ng sanctions sa those na talagang nagpabaya. Ya pasaya un día, pero negatibo pa siyempre el manhunt operation del otoridad kun Arab, que posiblemente atake pa siyempre ng syudad este tiempo. No hay más publica el PNP con el nombre del dos police, pero hindi asigun sila tatolera con este asunto. Ya sale alarmado el PNP na syudad por causa con el cosa posible el ya escapa Abu Sayyaf desde Sulu. Albert Luna, Dateline Zamboanga.